Ndio wamama wa New York wakaanzia hiyo siku, walianza hiyo siku ya tarehe 8 mwezi wa 3. Sasa hao watu wa Marekani, hao wamama wa Marekani wamesahau hiyo wakati. Sasa hiyo wakati walikuwa sisi wanawake wa Wanyamulenge ndio siku tuko, ndio wakati, ndio nyakati tuko. Tunaomba president atupe amani, aache ubaguzi, sisi ni Wakongo kama wengine. Please tell Tshisekedi to stop his order to rape our mother and our sister and our auntie. For many women in my community, as you are seeing, the Banyamulenge women in the Democratic Republic of Congo, this day is not only a celebration. For them, it's a cry for survival. Nous demandons la protection des civils. Nous demandons la justice pour des victimes. Nous demandons la paix. Ndabaramukije twakunze Afrimedia live ndizera neza ko muri amahoro tumaze igihe kinini dusa naho tari kumwe ariko uyu munsi duteraniye ahantu hateraniye abagore b'Abanyamulenge ni umunsi mpuzamahanga w'abagore cyangwa se abategarugori. Uyu munsi rero abagore b'Abanyamulenge ntabwo bahisemo kuja kwizihiza banezerwa, ntabwo bahisemo kuja kwizihiza basohokanwa n'abagabo babo nkuko abantu babimenyereye. Bahisemo kugira ngo baje kubabarana n'abandi n'abagore b'Abanyamulenge n'abana n'abagabo bari mu bibira, bari mu gihuru, mu minembwe, bari mu gihuru, mu misozi miremire y'Umurenge. Babonye yuko kwishima ntabwo bashobora kuja kwishima ku munsi wabo kubera ko hari abandi babo babaye. Bahisemo rero kugenda imyigaragambyo y'amahoro basaba ubutabera. Bafite insanganyamatsiko bavuze ngo ni their pain our fight, mbese ni nakababaro kabari ruguru kabari mu misozi, ariko nanone ni urugamba rwacu, hari ubwo tugomba kurwana, hari uruhare tugomba gukora. Mana dutabare kwamazwa n'aboka dutabaye n'abadukuye mu gihugu n'abatwise. Reka mbibutsa yuko uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abagore watangiye mu 1900 utangijwe n'abagore b'Abanyamerika bashakaga ubutabera, bashakaga kugira ngo bahabwe agaciro, bahabwe haki yabo, baba mu kazi, baba mu rugo, bafatwe nk'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu n'uyu munsi ku bagore b'Abanyamulenge iki gikorwa bakoze gisobanuye ko basubiye kuvuga ngo papa si yico kintu cyabaye ico gihe, bagisubije mu mihanda, basubiye kuja kwibutsa isi yuko nubundi bagikeneye ubutabera. Abanyamulenge bakeneye ubutabera, abagore b'Abanyamulenge bakeneye ubutabera nkuko abo bagore bari babukeneye ico gihe. Bari bakeneye justice, bari bakeneye amahoro, bari bakeneye protection. Tuzira amasuru ko twaraza kwa majina ya Nyiramanyana Jenin. Natoka hapa Kasarani, niko hapa Kenya. Hawa wote ni wenzangu, nao ni wamama, tunatoka Kongo, tuko kabila ya Wanyamulenge. Tunatoka kwa kabila ya Wanyamulenge, ni wa Kongo, ni kabila moja kwa makabila mengi ya Wakongo. Hawa wote ni wamama wa Kongo, tuko hapa. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3. Hii tarehe 8 ya mwezi wa 3 ilianzia Amerika, ilianzia Marekani, New York. Ni wanawake wenye walikuwa wamefinyiliwa na nchi yao na wenzao. Walianza hii siku wakilalamika haki yao, wakilalamika right yao. Mwanamke alikuwa akijifungua ananyanyasa kazi yake, hapati kazi. Kama wanaenda kutafuta kazi, wanapewa wanaume kazi, wanawake hawawapei. Ndio hiyo siku ilianzia huko Marekani mwaka wa 1900. Ndio wamama wa New York wakaanzia hiyo siku, walianza hiyo siku ya tarehe 8 mwezi wa 3. Ikaendelea mpaka wakaja kupata haki yao. Vile wamepata haki yao, ikakuja kugeuka siku ya kusherekea. Sasa hao watu wa Marekani, hao wamama wa Marekani wamesahau hiyo wakati. Sasa hiyo wakati walikuwa
sisi wanawake wa Wanyamulenge ndio siku tuko, ndio wakati, ndio nyakati tuko. Siku ya leo wengine wako kwenye wanasherekea hiyo siku, na sisi hatuna furaha leo. Sisi hatuna la kusema. Sisi tuko hapa kama wakimbizi. Kwetu ni Kongo, kwetu ni Mulenge, ni mahali moja huko Kongo. Wanawake wenye wamebaki wenzetu wananyanyaswa, wanauliwa, wanauliwa kiolela, wanauliwa government ikiona, wanauliwa watu wakiona. Makabila ingine iko na amani, wanasherekea, lakini kabila moja ya Kinyamulenge ndio wanapata hiyo shida. Ndio wamama wanauliwa, ndio wamama wanabakwa, ndio wamama wanafanyiwa violence. Kila kitu kibaya. Hawajui kama leo ni siku ya ngapi, hawajui kama leo ni tarehe 8. Ndio maana na sisi tuko hapa. Hata kama sisi tuko hapa, na sisi hatuna amani, na sisi hatuna furaha, sisi hatuwezi kucheza, sisi hatuwezi kucheka, sisi hatuwezi kufurahi juu wenzetu huko ndio hivyo wanakuwa. Sasa tunauliza, tunaomba taifa, tunakumbusha hao Marekani wamesahau aje hiyo kitendo wamefanyiwa. Hiyo hali walikuwa wametoka kwa hiyo hali, hivi wako Kongo, kuliko watafute haki yetu, haki ya wanawake wa Kongomani wa Nyamulenge. Lakini wanatarajia hiyo mali ya Kongo, hiyo dhahabu za Kongo, hiyo ndio wanatarajia huko. Na vile wanawake wanaendelea, wako nje saa hii, wananyeshewa saa hii, tukiongea wenzetu wanakufa. Wamama wa miaka 100 wanauliwa. Wamama wakienda kutafuta chakula ya watoto wanauliwa, wanakatwa matiti. Tutafanya aje? Tuambie nani? Taifa wakiona, tunalilia taifa, tunalilia taifa. Hivi wamama wako nje, drone ziko juu yao. Hatukukuwa tunajua hiyo, lakini wamama wa mashambani, wamama wa kijijini wanauliwa na drone. Hiyo yote Marekani ikiangalia, hawakumbuki kama wanawake wa huko walitafuta haki yao na wakapata. Na vile wamepata, tunaomba human right. Tunaomba mashirika yote yanahusika kwa kutafuta amani ya watu, right ya watu, haki ya watu. Na sisi wamama wa Wanyamulenge ndio maana tuko hapa, ndio sababu tuko hapa. Wengine wanasherekea, lakini sisi hatusherekei. Hatuna wakati wa kusherekea, hatuna furaha. Wengine wanakufa, watoto wadogo, wasichana wadogo hawasomi, hawapati matibabu juu ya vita. Miaka 9 inaisha, wanawake hawalali, wanawake hawapati chakula, wanawake hawazai watoto juu wako nje. Mvua ikinyesha wananyeshewa, wamoja wanakufa. Wenye hawakufi na njaa wanakufa na silaha, wenye hawakufi na silaha wanakufa na drone. Sasa tunaomba taifa, hapa tuko hapa, sisi tuko Kenya, lakini hata kama tuko Kenya hatuwezi furahi, hatuwezi sherekea siku kama ya leo. Tunaomba, tunalilia Umoja wa Mataifa watusaidie. Na sisi tunataka amani. Wanawake wa Nyamulenge nao wanataka haki kama wanawake wengine, wanataka masomo, wanataka kuishi, wanataka kukua. Na sisi tuko kiumbe kama wengine. Hiyo ndio maana tuko hapa. Ukituona hapa, wamoja tunalia, wamama kama sisi hawakuli, hawalali, wanauliwa, wanakatwa matiti, wananyanyaswa kila kitu. Na president anaangalia. Tunaomba president wetu Tshisekedi atupee amani. Tunataka right, tunataka haki yetu kama wamama wa Wanyamulenge. Na sisi tuko Wakongomani kama wengine. Inabidi tuishi kama wengine. Tunataka haki yetu. Tunataka haki ya wakina mama. Tunataka kukua kama wamama wengine. Lakini hiyo yote, hiyo mambo yote, hiyo unyanyasaji,
inafanyika. President akiona, tunaambia wamama wengine wenye wako na amani, mtusaidie. Wenye wana mahali wanaweza kuongea, tunalia, tunaomba taifa, tunaomba wamama wengine wako nchi tofauti wenye wako na amani, na sisi tunaomba amani, watusaidie, walie. Kwa majina naitwa Nyamucho Chantal, naishi Kasarani. Tumekuja hapa, hatukukuja kusherekea. Leo ni siku kuu ya wamama ulimwenguni mzima, lakini sisi taifa ya Wanyamulenge, wamama Wanyamulenge, hatukukuja kufurahia. Tumekuja kutetea taifa letu, liko kwa hatari, wanadurumiwa, wananyanyaswa, wanapitia kwa changamoto mingi. Kama unaona wamama sahi wako nje, wako na watoto, wanabeba, unaona kama mwenye ako na mimba kujifungua anaenda polini, na wakimkuta huko wanamuua. Imagine tumekuwa kama mnyama. Kongo niyo nimeona watu wanauliwa kama mnyama. Mtu anakuua na anakukata na kupika. Can imagine kama binadamu, we need peace, we need justice. Kama vile wengine wamesema wamama wengine wako kwa mataifa tofauti, watusaidie nini? Watutetee, watusaidie wenye wanaweza fika kwa wale viongozi wakuu. Amerikani tofauti kwa mataifa, watutetee. Kama wamama tungekuwa na sisi tunafurahia. Unaviona venye tuko, lakini tumekuja kutetea taifa letu. Kama president wetu ako na ubaguzi, wengine wanasherekea saa hii, lakini taifa la Wanyamulenge ni hao wako kwa huzuni, wako na uchungu, hawaoni matibabu, hawaone siku kama hizi, wananyeshewa. Tunaomba president atupe amani, aache ubaguzi. Sisi ni Wakongo kama wengine, sisi ni binadamu, tuliumbwa na Mungu. Hakuna ubaguzi, Mungu hakuleta ubaguzi. Ni Kiseketi ama Wakongo nimeona wameleta ubaguzi, ati hawa ni Watusi, hawa ni Wanyamulenge, na sisi tumejikuta huko. Sisi hatukuchagua tukue Wanyamulenge, hatukuchagua tukue Watusi. Sisi tulijikuta tukikuwa Watusi, bado tuko hivyo. Lakini tunaomba Umoja wa Mataifa watutetee na sisi tuishi kama wengine. Kingine kimenishangaza, imagine president wetu niye anaomba msaada ama sapoti ya kuja kuua wenyeji ama Raila, kuliko atafute watu wakuje walete amani ama wasapoti kuleta amani. Anawalete ili watuue. Sisi tumekuwa kama biashara, ni kukuua kama mbuzi ama ngombe, lakini kulika aende kutafuta sapoti nchi ya kutuua. Atafute sapoti ili tukue na amani, ili tukae kama wenyeji. Kama hivyo ulikuwa niuliza, ulimwengu mzima wamefurahia, wameenda out, lakini sisi tuko na huzuni wa ndani. Kama watu wa kwetu wananyeshewa, kama wamama sahi wanapigwa marisasi na drone na wako innocent. Mama hakuna ubaya yote ako nao. Wasichana wanadurumiwa, wamama ni hivyo. Lakini kile tunaomba, kama siku ya leo tumekuja hapa, tuko na huzuni, atufurahi hata. Tumeacha vitu zetu ili tuambatane kutetea na taifa letu. Tuambatane uchungu na wengine wako wetu, wako huko milimani kwetu, na Watusi wako huko South Kivu ama North Kivu. Tunataka tuwatetee. We need peace, we need justice. Asante sana. Tukiangalia maisha ya wamama, hali ya maisha kwa wamama, ukiwa na vita wamama wanaathirika sana. Alikuwa ananiuliza hali ya wamama saa hii ya ukoo wa Wanyamulenge. Ukoo wa Wanyamulenge hawana usalama. Kama vile ameniambia, kama ni wale wa mjamzito wanapokea matibabu kawaida, mimi hakuna matibabu sababu tuko kwa vita. Madroni imebomoa hospitalini, manyumba zimechoma, watu akitaka kwenda kujifungua sini kwa shamba, na wakimkuta hapo wazalendo wanamuua, wanamkata. Imagine hiyo uchungu. Tunadurumiwa sana, kuna violence hospitalini. Hakuna kile kinaweza kusapoti kama dawa ama madaktari sababu hakuna usalama. Vita vilianza lini? Vilianza kwa nini? I'm Beatrice from Congo. We are a community from Congo, Banyamulenge. We are here, the woman from Congo, Banyamulenge community. We condemn the genocide against our people. Our community, Banyamulenge,
in Congo, South Kivu, in Minembwe area. We are killed on our own government. Our mother, our sister are struggling emotionally and physically and also mentally. Wazalendo militia, the FRDC, the soldier from Burundi, are raping our mother and our sister. Our auntie are killed every day, every single day and the night. Every single day and the night, the drone are sharing in our village people. We have killed. We are so tired. We are so tired. Please, we are seeking for justice. International community, Human Rights Watch, and others. Don't keep silent while genocide ongoing on. U.S. government, please tell Tshisekedi to stop his soldier to rape our mother and our sister and our auntie. Thank you. Distinguished guests, respected leaders, and my dear sisters and brothers, good afternoon. My name is Negan Abel. I'm a Congolese woman. Yes, today is a Women's Day. Today the world celebrates International Women's Day, a day to honor the strength, dignity, and courage of women everywhere. But for many women in my community, as you are seeing, the Banyamulenge women in the Democratic Republic of Congo, this day is not only a celebration. For them, it's a cry for survival. Many Banyamulenge women wake up every day not knowing if their children will survive. Since 2017, more than 1,500 people from our community have been killed in violent attacks. Behind these numbers are real families, real mothers and real children. Many women have lost their husbands and are now raising alone children in uncertainty. They don't have food. Even worse, many women have suffered rape and brutal violence from armed groups. Their bodies have been used as weapons of war, and they are still standing. Today, many women live with deep physical and emotional pain, but their suffering is often invisible to the world. The violence has also destroyed the foundation of life in our community. More than 550 villages have been burned, 131 schools destroyed, and 41 health centers attacked. This means children cannot go to school, the sick cannot receive treatment, and families cannot live in safety. Even churches have been destroyed, and many innocent people have been arrested simply because of their identity. Today, many Banyamulenge women live with no access to food, medicine, or humanitarian aid because of blockades in the region. Despite all this hardship, Banyamulenge women remain strong. They continue to pray, to protect their children, and the hope for peace and justice. They still hope for peace and justice. But resilience should not mean the world stays silent. Today we call on the international community, the United Nations, the African Union, the United States, and the European Union to take action. We ask for protection of vulnerable communities, investigation into violences, justice for victims, and humanitarian aid to reach those who are desperately needed. We must also remember that human life is more vulnerable than natural resources. No economic interest should ever be more important than human dignity. Today, on International Women's Day, we honor the courage of Banyamulenge women, women who continue to stand strong even when everything around them collapses. Women who carry hope even in darknesses. Their voices must be heard, their suffering must be recognized, and their dignity must be protected. And I repeat on this one, their voices must be heard, their suffering must be recognized, and their dignity must be protected. Let this day be not only a celebration but also a call for justice, compassion, and peace. Because no woman anywhere in the world should have to fight simply for right to live in peace. And today, as we honor women around the world, let us also promise this, that we will not stay silent when women suffer, that we will not ignore injustice, and that we will stand together until every woman can live with safety and dignity. May justice, dignity, and peace win. Thank you so much.
distingués invités, chers leaders, membres de la communauté internationale, mes chères sœurs et mes chers frères, bonsoir. Je suis une fille Munyamulenge, je m'appelle au nom de Umuto Niwase Clémentine. Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale des femmes. Une journée pour honorer la force, la dignité et le courage des femmes partout dans le monde. Mais pour les femmes de la communauté de Banyamulenge dans la République démocratique du Congo, cette journée n'est pas une fête. Pour beaucoup d'entre elles, c'est un jour de douleur, un jour pour appeler le monde qu'elle existe encore. Un jour pour demander simplement le droit de vivre. Pendant que certaines femmes dans le monde célèbrent les progrès et les opportunités, les femmes Banyamulenge luttent pour survivre. Elles sont des mères qui se levaient chaque matin avec la peur de perdre leurs enfants. Elles sont des filles dont les corps ont été transformés en champs de bataille. Elles sont des grands-mères qui ont vu leur village brûler et leur famille disparaître. Depuis 2017, plus de 1500 Banyamulenge ont été tués dans les attaques violentes contre notre communauté. Mais derrière ces chiffres, il y a les visages, il y a des noms et il y a des familles brisées. La souffrance des femmes Banyamulenge n'est pas invisible, elle est simplement trop souvent ignorée. Certaines femmes Banyamulenge ont subi des violences terribles. Le viol a été utilisé comme une arme pour humilier et détruire notre communauté. Par exemple, le 18 avril 2020, des femmes Banyamulenge, Nyamwiza Francine et Nyiramutarutwa Nyaziraje ont été torturées et tuées par des miliciens Mai Mai après avoir subi de graves violences. Leur histoire est tragique, mais malheureusement n'est pas unique. Quand une femme est violée dans un conflit, ce n'est pas seulement une personne qui est blessée, c'est toute l'humanité qui est blessée. Et pourtant, malgré tout cela, des femmes Banyamulenge continuent de se lever chaque jour avec courage. Elles prennent soin de leurs enfants et soutiennent leurs familles et gardent l'espoir d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, en cette journée internationale des femmes, je ne parle pas seulement par contre notre souffrance. Je parle pour briser le silence parce que le silence face à l'injustice devient une autre forme d'injustice. Nous demandons la protection des civils, nous demandons la justice pour les victimes, nous demandons la paix. Les droits des femmes ne doivent pas être un privilège réservé à certaines parties du monde. Les femmes Banyamulenge méritent aussi la sécurité, la dignité et la paix. La paix n'est pas un rêve pour les femmes Banyamulenge, c'est une nécessité pour la survie. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas oublier, parce qu'un jour, nous espérons que les femmes Banyamulenge pourront aussi célébrer la Journée internationale des femmes, non pas dans la peur, mais dans la paix, la dignité et l'espoir. Je vous remercie. Murakoze, nyitwa Nyashimwe Esperance. Ndi umukongomani wo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Nyitwa Esperance Nyashimwe, ndi wo mu bwoko bw'Abanyamulenge, dutuye muri Congo. Uyu munsi wari umunsi mukuru w'abagore b'Abanyamulenge cyangwa se ubwoko bwose rusange, ariko ntabwo twebwe twanejejwe no kuza kwishima cyangwa ngo dusohoke tunezerwe. Dufite agahinda n'akababaro k'ibintu biba bikorerwa iwacu. Abagore b'Abanyamulenge twaje hano gutakira amahanga, twaje kubabwira akarengane kacu. Ubwoko bwacu bugize igihe burengana, buri mu ntambara mu myaka ihaye irenga 9. Turi gupfa dutakira amahanga ariko ntihagire igihinduka. Abandi barishimye mu isi ndetse n'amahanga duturanye muri Congo ibo barishimye. Ariko muri Congo hose n'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge abamama batabashije kwishima. Ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge tutibagiwe muri Noro Abanyamasisi. Nukuvuga ngo n'abantu bose batuye Noro Kivu na Sud Kivu babuze uburenganzira muri Congo. Nibo bagore bicwa kurusha abandi bagore muri iyi si. Ndatekereza ko kuva mu 2016 nibwo abagore b'Abanyamulenge batangiye kubura amahoro,
ndibuka hari umunsi twatewe iwacu turi kumwe na leta, Mayimayi iradutera ngo idutere leta turi kumwe mu muhana, twari duturanye mu muhana, leta iratwihorera. Mu gihe aba Mayimayi baturasaga bagafatikanya na leta guhindukiza imbunda zabo bakaturasa. Niyo leta nabonye aho kuramira abaturage igahindukiza imbunda ikazirasa mu bana no mu baturage. Ndavuga ikintu cyadutangaje, ni ukuvuga ngo muri Kongo turi amoko 450, ariko ubwoko bumwe bw'abatutsi nibwo bwabuze amahoro. Ndibuka 9 mu 2016 nibwo abapfurero n'ababembe twari duturanye, perezida yabanyanyagije mu imbunda, umuturanyi agahindukira akakubwira ngo nzakwica, kandi bibukure. Perezida muzima aho aheza abaturage muturanye ngo bice abandi kubera isura yabo cyangwa ubumuntu Imana yabaremanye. Ndibuka nje hari umuntu wambwiye nari ntwite, arambwira ngo ntabwo uzikanira, ntuzobyara ubabaye, nzagukubita ifuni ngufashe kwikanira umwana, umuturanyi. Ibyo ni ibintu byagiye bitugeraho kandi bitewe na perezida wacu Gisegeti. Turasaba kurenganurwa abagore b'Abanyamulenge. Ubwoko bwacu nibwo mu isi bwafashwe bukorerwa amarorerwa ku isi atabaho. Umugore w'Umunyamulenge bakamufata bakagezaho bumva kuko bahaze, bagasongoza imishongwe bakayimushyira mu ndibyara. Ayandi moko yose anezerewe. Sobanura ibyo bizi. Reka mbivuge. Reka mbivuge. Nimesema taifa la Wanyamulenge ndio watu. Urasobanura? Sawa. Twari tuvuze ngo ubwoko bwacu abagore b'Abanyamulenge, wamama Wanyamulenge nibo bantu mu moko 450 hao kwa mataifa 450 atuye muri Kongo, anaishi huko Kongo, afatwa bunyamaswa, wanachukuliwa kama wanyama. Umumama bakamuviole, wamama wanadhulumiwa, bakagezaho bafata ibiti bakabisongoza bakabishyira mu ndibyara. Yeye anadhulumiwa. Nta bundi bwoko burakorerwa bene ibyo bintu. Abagore b'Abanyamulenge nibo bazababagwa ngo barebe ukuntu abana b'Abatutsi baba bameze mu nda. Icyo ni igitangaza twaboneye muri Kongo. Umugore bakamubaga ngo barebe umwana w'Umututsi ngo uko abaryamye mu nda. Ibyo bintu byatubayeho. Umugore w'Umunyamulenge niwe mugore uri mu kubyarira ku musozi, abana bakaza bapfira mu bisambu. Umugore w'Umunyamulenge niwe uri mu kubyara akabura n'ikintu yofatira mu mwana. Abana bari mu kunyagirwa bariho bagahindura irangi. Aho bari mu mashamba, umuntu akaba mu ishamba nk'inyamaswa kandi yari afite ahatuye. Leta yacu ihaye ibibona, perezida wacu ahaye abibona. Abana bacu tibagira ibyo barya, tibagira ibyo birorosa, tibakigira ibyo bambara kubera ko tutakigira amasoko. Tukaba dusaba uburenganzira uhereye muri Noro ukageraza muri Side. Dushaka amahoro, dushaka uburenganzira. Twatakiye amahanga ntacyo yadufashije, ariko uyu munsi aba bamama mubona suko bari bananiwe kuja kunezerwa, ariko ubumwe bw'Uburaya, Amerika no muri Afurika mugende mutubarize Gisegeti icyo azize ubwoko bwacu. Abarundi ejo bundi mwabonye ibyabaye, abamama biyahura baje gushaka ibyo bagaburira abana,
abarundi barabafata barabaviyora babagiranye ukwezi kose. Abarundi tutakiye amahanga ngo badukurireho abarundi. Iwacu mu Minembwe ahantu mu giturage ariko niho indege zirimo kwirirwa zirasa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ubu nyine kuharagwana amahanga agera kuri 6 niki bahabaziza abaturage, ababyeyi, abakecuru n'abasaza batuye hariya. Amoko gisagati karahamagara amahanga bakaza kurasa iwacu, nta kintu na kimwe bakurikiye. Turasaba amahanga kuturenganura no kudutabara, badukirizaho abarundi, hariyo abatanzania, hariho n'abazungu barahari mugabo. Abo bose bari iwacu dukeneye amahoro, turashaka uburenganzira nk'abandi bagore. Amahanga twumve kandi adutabare, bagira icyo badufasha. Nta miti haba, abagore bari mu kurasa inda zikavamo bakabura ubufasha. Dusabye amahoro iwacu.